گر کنسپتا برنامه ام به کردی برنامه پیشکش دکن و خلاص دکن مادام جبوی دایکا خاطر خان نویساندیه تکاریش کرم آخا هل بست دایکا خاش مرا بخونی ترکی بو اوی از بخونم برنامه کردی هلبست ترکی تشنابه نه خاطر دایکا bu hatırı da iki belim. Hesatım Almanya'ya telefon kır. Diyamı vefat kireyim. Bu şeve her 5 Nisan zira ölmüşsün annem. Ocak ayı başlarında annem 70 yaşlarında hasretin gözyaşlarımda seni çok özledim anne. Varlığımın sebebisin, iki gözümün nurusun, içimdeki tek acısın, bunu bilemezsin anne. Seni bir sorayım dedim, bilirim merak ederdin. Her gün yolumu beklerdin, inan çok severdim anne. Elimde hayalin var, aramızda nice dağlar. İçim yanar, 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 duydum ki ölmüşsün anne. Kölen olayım ben ana, acı haber geldi bana. Makedonya dağlarında hasret kaldım sana anne. Yoksa beni sevmiyorsun, neden hiç konuşmuyorsun? Vedalaşmadan ayrıldık, bakıp susuyorsun anne. Beni bırakıp da gittin, beni de götürmez miydin? Sevsen yalnız gider miydin? Benden küstün mü sen anne? Bağırsam da duyamazsın, çünkü çok uzaklardasın. Benim için tek acısın, ne olur bana inan anne. Cenazene gelemedim, kollarıma alamadım. Mezarına gidemedim. Beni affettin mi anne? Öleydim seninle ana. Mezarlarımız yan yana. Tükendim ben yana yana. Ne olur beni affet anne. دلت تصابه خديب هستي الترى والسيدة من سيدة او كسي انا الهمبر اكران انترتا كردي ما تماشا دكنا پیامات جوان را چیه تدخوازیش کرا چی بیجی به تایبت جوان کردارا دخوازم بیجم برا بخونن خواندن پر گرینگه برا بخونن برا ترکا دینی خوانکن براش خدای خو حسکن ایکو دی باوی وان ساخن برا قدری دی باوی خو بزانبن پشتی مرنا دی باوی جارکدر مرنا بخوایی دی باوی برا خیال پرست نبن تشتاد دکارن بکن تشتاد دکارن به دستی خواهی بکن شما بی کار بکن شبوی بخواتن نوبرا خو خدی نوبرا خو جواکی نوبرا خو وجدان خو خراب نکن و بسر کبن ادوی باوری دامه و سلاو ریز بو و بو همی تماشاوان تلویزیون